Nacionalni spomenik Muslibegovića kuća smješten je u blizini Karađozbegove džamije u Mostaru i jedan je od najmonumentalnijih spomenika gradske stambene arhitekture otomanskog perioda u Bosni i Hercegovini. Kompleks koji se sastoji od porodične kuće, odnosno ženske avlije ili haremluka i poslovnog dijela muške avlije ili selamluka, sagrađen je u balkansko-osmanskom stilu u 17. stoljeću, a 1871. pred sami kraj turske uprave temeljito je rekonstruirana. Simbol koji ukrašava ovu kuću je Davidova zvijezda, koja je nekada bila česta u svim konfesijama, nalazila se na džamijama, starim katoličkim crkvama, pravoslavnim grobljima. Objekat je sačuvao autentičnu formu i drvorez, zahvaljujući vlasnicima, porodici Muslibegović, te uz originalne predmete, spise i eksponate, posjetiocima pruža uvid u način života bogate begovske porodice u minulim stoljećima. Zanimljivo je da su Muslibegovići sačuvali knjige pisane na turskom i perzijskom jeziku, a danas su pohranjene u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu, dok su u muzeju izložene kopije. Najstarija knjiga iz te biblioteke prepisana je 1434. godine u Damasku, a riječ je o knjizi Ibn Arabija, čuvenog srednjovjekovnog arapskog filozofa, sufijskog mistika i pjesnika, dok je druga knjiga po starosti Rječnik arapskog i turskog jezika, nastala u Istanbulu 1536. godine, 3 decenije prije izgradnje starog mosta u Mostaru. Danas je ova kuća hotel u vlasništvu porodice Muslibegović, kojeg tokom godine posjeti oko 10.000 gostiju iz cijelog svijeta.